Kardom dormale tum pinibai puthonali tumhari si akenang sot leben lidung kadung kawe sami ka Chinghon kapalor lu nangji po puthak si lam so video ba nali tumhan pachini phan dili selamik lo pini nali tumhan pachini ponji palam lo pilo ili tumhan ka Chinghon pen mate ipi Karbi Lammet Amei chong pan su se ingdang nangji chanang ji pukama thapen Anglong Thomas Council Assam Dr. Tuliram Rahangsa Lapen tak nilitum lang pherarat ka Chinghon man ke tu sir modharam lekhe alang litum ahin pen ka bori tipon cepaduk ipon nilitum Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro Saihem nangji pokemang pacun pide pe phit kim king kim rang patang pe phit aleralon ladak sintu abari sap yang compon iklo sialai sintu abari sap er cepone tike hatapen kelang tum taduna ji usi te pusar ranjet terang sana ke pengkhara tengpa pini kai mai lapor bestami inut anisi anut kepret anisi lapusan si litu mendak Sahem long celang ibam lo pikar bila melam chong pharma mati imethang Assam lopu ni Anglong pen khoi tipsi si pini le thoda jo bang iklo ladak mir ke chuan chetang du ki som tang du ala hilo li tumle lam ko pachani phan ke tok ke lang tum ka beti ko kenang sab pusan si lahai mir par ing phasami ahoda pen ke lang bang pu de ji mate wor kapa dole thochi phat lang ki pia gan de ji pusi yu thot pini si set me lang chok poni phat video selam poni lo macam pak lang poni lo Nang chot ik tang hai thino bang kela adi muklong tame nang parbe pasung basang de nei busi nang parbe se dang tame len ko iblayo bang saya malu don malu itu saya malu tani ang parbe tikang iklo don malu itu la saya malu bang presilang parbe tikang parbe pacitang itu sama lagi lucu kosong dan itu masanya itu almo kami ada role people sidale tu yoksi mantul Volongkom Aji awan hamri lokte lada welcome Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro Saihem hamri tame langkang tame ada terus asono buthui ipak itu ala tame longkon itu kelang kapuri jipa sidale ka besme tu tame kar